puta u Bor selište nalazi se selo Šarbanovac. Okupljeno oko toplih sumporovodoničnih izvora, selo danas ima 600 kuća sa 200.000 stanovnika i spada u veća naselja današnje Borske opštine. Prvi trag o postojanju Šarbanovca nalazi se u turskom popisu iz 1572. godine. Kao jedino selo, pored kasnije osnovane tande sa imenom romanskog korena, Šarbanovac svedoči o sporadičnim migratornim kretanjima u vreme turske vladavine. Za kasnije periode, u smislu oblikovanja etničkog supstrata, važe iste premise kao i kod ostalih vlaških sela. Najveće zasluge za negovanje kulturnog blaga, pesama i običaja ima kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić, koji uspešno deluje više od pola veka i koji na jedan uspešan način prezentuje svoj rad, kulturu i tradiciju sela na raznim takmičenjima i festivalima. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić osnovano je 1961. godine, kada su na inicijativu Kulturno-prosvetne zajednice Srbije pokrenuti susreti sela. Godine 1976. kao najbolje društvo Borske opštine učestvovali je u emisiji Pesme i igre Istočne Srbije u Zaječaru. Kulturno-umetničko društvo je u dva navrata, 1974. i 1976. povezivalo na susretima sela Borske opštine. U večerašnjem nastupu Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić vidjet ćemo sledeće tačke: dečiji ansambl, zatim segment običaja Rusalje, vokalni solista Ljubislav Adamović, pesma bez muzičke pratnje, Mošu Manijat, stariji ansambl i omladinski ansambl.
sada ću vam predstaviti Čigajlubu Dumuzaka, dugogodišnjeg člana i igrača u našem klubu, koji je uzgred veliki šaljivđi i zabavljač. Čigajlubo, dobro večer. Dobro večer. Molim vas, recite nam, nama i publice, kojim ste se običajem predstavili na ovogodišnjim susretima sela? Običaj će da bude stari Rusalj, već zaboravljeno u narodu i već je postao i legenda. Rusalje, to je jedan vrlo mističan i arhaičan običaj. Čitala sam nešto o tome, pa ću sada ukratko ispričati par zanimljivih detalja. Naime, u ovim krajevima postoji verovanje da su u davnim vremenima vladale dobre i zle sile, među kojima se ubraju i Rusalje. Rusalje se spominju još u 12. veku i u vezi su sa prastarim verovanjem u zaglavni život, koji vuče korene još iz kulta Kibele, velike majke bogova. Po legendi, Rusalja je lepa žena duge kose, koja je umrla mlada i koja se u snu javlja ženama predodređenim da padnu u trans. Fenomen Rusalja dešava se svake godine pred praznik Trojice. Žena u Rusalju, kada padne u trans, odjednom kao sveća padne na zemlju i biva potpuno nesvesna za događaje koji se oko nje dešavaju. Polažu je na zelenu travu i čvrsto je drže da se za vreme napada ne bi ubrugala i povredila, jer je u stanju čuda da čini svojom velikom fizičkom snagom koja je pod dejstvom duhova dobra. Iz transa se Rusalje dižu putem rituala i magijskih radnji iz davnih vremena. Dok je žena Rusalja u transu, komunicira sa mrtvima, a kada se probudi, dobija vizionarske moći, postaje vračara i može da predskaže budućnost. Stigunea zegreu curate, unos misa emâniate, unos misa mâniate. Căci la albă și reață, albă bătrâneață, n-a avut copii pe vrasă. Dar albă bătrâneață a capatat copil pe brață, a capatat copil pe brață. Și s-a dus la bocezată, ia-te drag la mai și iată, ia-te drag la mai și iată. L-a crescut la leganate, e până ajuns i-a de surate, așteptată, ia afară. Am sâmbătă mi-a împețit-o, duminica nu-ți-anunțit-o, duminică nu-ți-anunțit-o. E când s-a dus la cununate, ei alinile le-a schimbat, ei alinile le-a schimbat. Când chiar ea pe ochii vie, iar ea mândră de veselie, oborul plin de familie. Veni carce din parație, să se ducă în soldație, să se ducă în soldație. E 9 ani și 9 luni, e fiindcă atâția săptămâni să se ducă ea la străini. E 9 ani și jumătate, să se ducă în străinătate,
sa duka strinatate.